ile kwenda kwa ile masomo ya magharibi, mama anapata ile akili ya kusema fumbi A na B ni ba, B na A ni ba, B na O ni bo. Vile na vile mama bakaendelea bakaanza andika mabarua na anaisoma bien, lakini sasa waliona walimu wanaanza tia uvivu ya kukuya, nabo bakachiachia. Ile msaada kirudia tena, tunaweza furahi sana. Wale mama wenyewe wa kusomaka zamani basome tena, wale wadada wenyewe wa kusomaka wale walikuwa kanalea watoto juu mama waende kwa mashamba, nabo wanaweza fanikiwa. Juu kwa dada mwenyewe kabisa mtumiaka barua, anakamata ile barua aende somesha kwa mwingine mtu, na japo hiyo barua ni siri ya mtu. Ukienda somesha ile barua kwa mwingine mtu, anaanza kuambia ule kaka alisema hivi, ule kaka alisema hivi ya machambuzi, japo hiyo samwa vilikuwa vya mzuri. Kutokana na dada kusoma, kama ilikuwa riski ya kuolewa na bwana mzuri, na ile riski inapotea vile. Ndio kutokana na neno ambao umezungumzia hapa, tumesikia juu ya walimu. Wale walimu wanaonekana malipo hawakupata, ndio maana walirejea. Ile hatuwezi jua sasa, hiyo ni siri yao wote kubwa, lakini shie wa mama tuwezi jua. Ile tuliona tu wanaanza regea na shie tukafika tunavunjika moyo, hatukuendelea tena. Ndio wapenzi wasikilizaji, kipindi Mwanamke na Maendeleo ambao kabisa tunazungumzia mengi na akina mama wa Kiliba Ondese, ni katika teritoria yetu ya Uvira, ni katika jimbo ya Kivu ya Kusini. Ninakuwa na mama ambaye kabisa ataweza kutuambia naye maendeleo gani anaona katika jiji Kiliba. Sisi wakina mama hapa tarafa la Kiliba Ondese, maendeleo tunataka itajika hapa Kiliba kuhusu wa mama. Ile kulima sio tu kazi yenyewe, na kazi ziko mingi za kufanya, za kazi za mikono. Kulima ni mzuri, kutengeneza masafari ni mzuri, kutengeneza ile mashine nzuri, basi na kazi zingine zinyezi pia kwa pale sana. Ile kutkutire wa mama banadia bengi sana, hata bafie banalia ile kutkutire bafie bengi banaitajika ile kushona kwa tayere, lakini banakosa ile uwezo. Banaomba msaada kwa nyinyi viongozi juu ya ile wa binti, ili wapate ile mafunzo ya kutkutire, hata kufuma ya mikono ya mashine. Ile ni kazi mzuri sana. Hata kufungula masaloni ya kina wa mama, wakina wadada, kuchanua nywele nayo ni kazi. Kazi mzuri sana ile ya kufua salon. Unatafuta wale wa kina mama, wakina wadada wafundishe ile masalo pale, unapata ile msaada ya kufanya kazi ya mikono. Ili ni maendeleo katika nchi yetu ya tarafa la Uvira mjini Kiliba Ondese. Ndio kuhusu hii sikreri ambayo ilikuwa inatumika hata miaka iliyopita, tangu mwaka wa 1996 ndio iliweza kusimamishwa. Sijui wanatarajia nini wa viongozi wanafika hapa. Kila wakati wakuwa wanafika wanataka kutizama Kiliba Ondese, wanasema kazi zitafunguliwa, kazi zenyewe wanatizamia kazi hazifunguliwe. Lakini ukifikiria pale kumchini pale kwa Kiliba Ondese, ukifika pale kuizini hapo kazi nzuri, wanatengeneza usafi, utazania kazi iko, lakini hakuna kazi. Watumishi wako pale wanashinda pale wanatumika, lakini njala iko mingi, hakuna mshahara. Lakini wanajitahidi tu, kuteseka tu vile, kusumbuka vile, na hakuna kazi na mshahara hakuna. Ni na bwana wetu nao tu wanaendelea tu pale, wanashinda tu pale, wanaume wanashinda kule, hata leta kitu. Basi watoto wanaona baba nakuya halete kitu, baba ulisema pale ni kule, watoto wanafadhaika tena. Ni huzuni sana. Tunaomba msaada sana, mfungule Kiliba Ondese kule kuizini, muifungule. Juu ni maendeleo ya nchi yetu, ni maendeleo ya nchi yetu ya Kongo. Ni izini mzuri sana. Pasipo ile maendeleo ya kufungula ile izini, itakuwa maendeleo mzuri na mwingine itachangamuka, ile pori yote ya Ondese itaisha. Na watu wengi watatoka hata fasi zingine, watakimbilia kule Kiliba, watauza maparcele, watajenga kupitia ile izini kama inafunguliwa na kazi inakuwa pale. Ni maendeleo mzuri sana katika tarafa la Kiliba Ondese. Nasema hivi,
Hapa Kiliba tunahangaika sana. Tunapenda kazi ekuwe. Tunapenda na shie tupate na ile kazi ya ondesi tutumike. Watoto tupate faranga kwa kutumikisha watoto wasome masomo. Hapa shie wajane tunahangaika sana, sana. Tunakosa wa kutusaidia. Mfungule tu ile nyumba itatusaidia. Shie hawatukumbuki hata. Tunahangaika sana. Sasa wewe kama vile mwanamke bakisha fungule ile kazi gani unajua nyoteza tumika pale? Kazi yenyewe naweza jua tumika. Yote tu nilikuwa na nilikuwa na yao ya kuchuruzi, nilikuwa kutumikia ondesi, nilikuwa natumika muondesi, kukadiria miwa, nikapata motare ya Travaeri Maeri, nikapata ile tara. Mwanangu akaangoya nakufa kuliwakawia na mtoto wangu akakufa kuliwakawia basi. Lakini hauna watoto, nilikuwa na watoto wakubwa walishaolewa na mama nilikuwa na wakulisha pale wetina, wenyewe baba aliachaka. Na vile mtoto wangu wa mwisho aliachaka alikuwa mmalikazi wa huyu mwenzetu. Alikuwa mmalikazi wa huyu mwenzetu, alimwachia watoto 3, aliko pale kunyumba. Niko mjana, mtoto yuko mjana. Siye ba mama Kiliba ondesi tunateseka sana. Shie ndio wakulima tusomeshe watoto. Shie ndio wakulima tupate vya kukula. Mtusaidie sana, mlete maendeleo hapa Kiliba ondesha wabonetu watumiki. Tunasikiaka maendeleo wa Kikuya wanasema Kiliba ondesha nao watatutia. Tunakia sikia ilenda Uvira. Kila kitu ni Uvira, kila kitu Bukavu, kila kitu Fizi. Manake shie abachuaki kama Kiliba kuna kwaka watu. Shia tunajiulizaka ile tunakosa. Maana huku Kiliba ishawa kwa tupori, akuwe watu, ndio maana shimu natuachaka. Na shimu mkumbuke kama Kiliba, kingali watu, ingawa sikrele tumike tena, lakini batu biko. Tulivumilele umaskini yetu na njala yetu, tukakamata ile mashamba ya miwa, tukaanza lima. Mkumbuke na shi tunachoka na kutumikia babwana. Tunachoka na kutumikia bwana, tunapenda na shiwa bwana waanze tumika batugombole. Maisha ni kusaidiana. Hivi shiwa na mke na shi tunajua tunachoka, ila kama mwanaume yuko na kazi, unatumainia mwanaume mwisho wa mwezi ataleta mshahara. Lakini mwanamke unatumainia bibi tu. Wewe bwana unatumainia mwisho wa mwezi bila kuzie pantalo. Alilima umego wake au bengulemo akuzisheka basi ndio wanavali pantalo. Sasa dada nitauliza wababa walini hapa Kiliba ondesha? Wababa wana waisaka tilia wanamke tu. Wanafanya kazi gani sasa? Hakuna, kushinda tunazunguruka mjini tangia asubuhi mpaka kisi utaingia. Duzere kienea na kuangalia chakula. Lakini kuna ushuhuda baba mmoja alituambia yeye wanafanya kazi wababa. Umoja ule yeye anapata ile neema kusaidia bibi yake. Lakini kwa wengine wanamke hawana neema. Kwa kutanisha asubuhi wanaume basi yana kusoko, hawana kazi, hachuruzaki. Lakini unakutanisha pale kusoko wanaume basi yana hako. Pale kusoko ni kwenda tu kucheza ludo, kucheza na dabi. Ndio maisha ya watu ile. Mtukumbuke na shie huku bwana wanasumbuka sana na wanamke wanasumbuka. Inaonekana hakuna baba bila mama na hakuna mama bila baba. Wote wanasaidizana na wanaendelesha jamaa. Ndio, maisha ni kusaidiana. Kipindi wewe baba unaleta, mama naye analeta, hakuna kenye kinaweza angaisha watu mbili wiko na akili nyumba. Mboto, tunasema tungetuna juu ya maendeleo ya baba kwetu Kiliba. Inaonekana tu mama Kiliba yake tumpateseka sana. Mimi mama njoo masomo ya mtoto, mimi njoo chakula, mimi njoo magonjwa, mimi njoo vyote. Sababu ya nini? Baba habana kazi. Baba mbona tele kidunga tiperia mbele na njoo leo kingaliki. Baba ngazi kamata mwele hali ya juu ya zamani, akumbuka kama tutakuwa magumu, yeye jembe na yeye jembe. Kama atakwambia hapana mimi msajembe mimi sikuizoe. Wewe unaangalia nyuma, watoto watasoma. Watasema na mimi unajikaza. Baba batuletee kazi, baba na shiba batunge mkono tunachoka sana. Baba pesa kwa basi kutokana na maisha mbaya. Utasema na kwamba mimi ngani na miaka 15, ningali na 30 hautaitika. Unaona leo kuna hata, unataka bora kwa mzee. Jua nini? Tunaishi maisha mabaya sana. Ndio tunaomba kwa kubwa ngazi ya juu, basi basi bwana makazi na shitu kwa tunachoka sana. Tupumue nguvu tunamalizika. Na mimi nasema ndakazi ya ile juu ya maonje. Ile maonje, tunaona maonje zinakuwa napita gari zinapita zinatoka kwa Uvira. Gari taka natoka inaenda. Afete nini Uvira. Hata
wacha wazaka hata siku moja sema tutashuka huko Kiliba Ondese nako tutakastatia kazi pale kasaidie watu. Nikupita pita tu. Tunajua sasa tuko watu wale wa Uvira wafini. Tunauliza. Utaona mama anapata shida, anasumbuka, anasomesha mtoto wake, anapata wacha taka diploma ka thesis. Ile kupata ile diploma yake vipi? Atatumikisha wapi? Hakuna. Utaona mtu anapata ile diploma yake inakuwa nini? Mashine kwanza kimbia Taranani, Site. Wanakimbia Site wanaenda Uvira ndio kukaa. Hakuna kazi. Sasa naona kana pata ile tabaki hapa kulima. Hapa naenda Uvira. Naenda Burundi, naenda nabakia Bukavu, nafanya hivi. Kukimbia fasi hakuna kazi. Na kuna maendeleo ikue Uvira. Hapa kwetu Kiliba. Inaonekana ndio maana mimi naona vijana wako wengi. Yo mama, Kiliba kuna wajane wengi sana kushinda kwa Uvira. Lakini wote anaenda Burundi yake, anaenda Bukavu, anaenda Uvira, anaenda biko mingi sana ya kukosa maendeleo. Na baki hapa ndafanya nijende yangu itapata taa. Kwenda kwa kuna saadi walipe sensa. Wale wanakimbia yake tu vile je kukosa kazi. Na tuka kuna ile sensa mfura kwa mama ulipata. Kuna kosa ya kuenea. Msoko hamuna kitu. Tena msoko anatafuta taka samba azaka nini ka sensa unakakosa kuna tazama za msoko. Jia nini? Mbele soko yetu mama, journalist. Watu kutoka Mungu walikuwa kalima au kutoka Uvira, kutoka kila pesa, kutoka Burundi wanakemmelea au. Vitu vilikuwa na mingi sana pia experience. Tuna watu wiko mingi bazungu viko hapa watu wakipokea hapa. Ni hatari. Kila kitu kutoka msoko. Lakini hivi hawezi pata tanda gara sensa ushabu miogo wako unapata sensa utakosa vya kuiuza. Watu wanalala kimezaliwa kama zangu kule, naleta niuzia hayo. Hakuna franc. Na hiyo yangu kule naleta niuzia hayo. Hakuna franc. Sisi tunateseka tu hapa hivyo. Sasa mnaishi namna gani? Ndio hakuna kama journaliste sombe kila siku. Ombe hata Mungu kupata mafuta ya sanfa ya kutia hapo. Wale watu kisha kwako. Tunainja hapa kitu tunateseka. Sombe kila siku. Tunakosa kama mafuta ya kutia hapo. Sasa kipindi ni mwanamke na maendeleo. Maendeleo gani ambayo mnaona itaendelesha wamama katika site ya Kiliba Ondese? Hata matuletele wanasema ya mamikopo tutaweza shukuru. Kila kikiwa nasema familia ya mamikopo wanafaaka, mnafanya mnakuwa na kupesha, mnatumikisha mabuchuruti bloko mnakuwa na rusha nusu. Itaza tusaidia. Tunateseka hata tufanye nini? Itatusaidia na hili. Na sikirika watatufungulia baba wetu wao watumike na wale watoto wetu wenye walisoma pata kazi kaloko pale tunakuwa tu mzuri. Asante. Niko hapa. Niko na maisha mbaya. Ninjo Shabani na Bulinzi mkuu wa Bahanda. Ndio bibi yangu yuko miaka 17 atoke mwenyewe. Hawa hata bote banajua. Niko na binchukulu wangu 27. Hakuna mwenye anapita kwangu. Na bote yuko mayo kabisa mama. Hakuna mwenye anaweza kuniletea makuru. Leo peke naambata naangaika. Naenda Burundi kutafuta makamba ya kushuka mkeka, bibi yangu anashika mkeka na yuko na dada. Ni pia nini sasa watoto zako wakuje kuona? Babo. Sijui ni mwana gani. Na. Wamekuchukia wewe kama vile baba aliwazaa? Baba wananichukua sana lakini bakisha sikia njala wanakimbilia kwangu. Wao tuende kwa tate. Niko na mtoto wangu Chombe. Niko na kasereka alikuwa anafungua kisangalali kwa feri ya gari kesho. Ya yuzi alifunguliwa nikafurahi. Mpenzi msikilizaji, ilikuwa kipindi mwanamke na maendeleo ambayo kabisa inawatangazia ni katika teritoria ya Uvira na tuliweza kutembelea site ya Kiliba Ondese na ni hapo kabisa tunafikia mwisho ambako kilitayarishwa na kuletwa kwenu nami mtangazaji Hortense Chibalonza ambako kabisa tuliweza kutembelea kijiji cha Kiliba.